Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan. Loh, ada yang ngumpet nih. Loh, anak saya ngumpet nih. Ada Arhan. Halo Arhan. Arhan mau pakai barungan apa ya? Namanya barungan apa? Wih, Arhan mau pakai barungan hitam. Ih, ada Mas Fiski, ada Mas Hanif, ada Mas Iqbal. Wih, Mas Iqbal ini bawaannya berat banget nih kayaknya. Coba diangkat dong. Ya Allah, abote. Wah, berapa ton kira-kira? 5 ton. Ada Mas Riko. Mas Riko mau pakai barungan? Wah, barungan ulo. Ulonnya warna apa kok? Biru karo oranye. Wah, biru karo oren. Terus ada Mas Rama. Mas Rama mau pakai barungan? Wah, singa besar. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal mau pakai? Gandengan. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa mau pakai barungan? Wah, jenggotan. Terus ada Mas Hanif mau pakai? Wah, telon merah. Terus Mas Fiski. Mas Fiski mau pakai barungan? Wah, barungan hitam. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul mau pakai barungan? Hiu. Terus ada Dek Jiwon. Dek Jiwon mau pakai barungan? Kodok ngorek nih kali. Yo dipakai yo Mas. Mas Reksa karo Mas Fiski. Mentolo webel. Ayo Mas Fiski. Bangsane para Gandaro sewu. Sumingkira saka sak tengahing papan panggonan kene. Bersama bapaknya ini. Yen bumi Jenggoten. kababat kagadekke Lho kok? di Kutaraja. Barungan jenggoten apa nih, Fis? Sumingkira saka Baik. sak tengahing alas. Kakaknya ini. Duduk toh Mas Riko, duduk. Hun, caplok Hun. Caplok Mas Reksa Hun. Ayo Fis, gak muat Fir, gak muat Fir. Ayo wes yo Mas Reksa karo Mas Fiski. Yo saiki Mas Hanif. Ayo Mas Hanif. Mas Hanif karo Mas Kae Iqbal. Ayo nih. Pinjem.
Pinjem ya. Adrian kan anak bayi. Adrian kan anak bayi. Yo wes yo Mas Hanif, Iqbal urung. Yo saiki Mas. Ayo Mas Abdul. Karo Dek Jiun. Rama durung. Reksa gugung macan Reksa. Keloro macan tak unggahno. Ketelu kae Hanif. Alah ada sakit bobo. Liane lho Rama itu. Bel, ayo capek Bel. Yo wes yo duduk yo Dek Jiun karo Mas Abdul. Yo saiki Mas Riko, wes Dul, duduk. Yo Mas Riko karo Mas Rama. Yo Mas. Yo. Gung, bar iki anjing goten. Wes lege. Ayo Mas Rama. Lah, mau terima meloyam melayu kok Bel. Sa, Fiski nek bisa. Hah? Yo wes yo duduk yo Mas Rama karo Mas Riko. Ayo Hen, oke guys. Piye? Oke guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen dan subscribe ya Hen. Dadah.